Assalamu alaikum. Menin bu kayruluğum Kırgız Respublikasının Uluttuk Koopsuzluk Hizmet Jetekçisi Kamçıbek Taşiyev'ge. Kamçıbek Kıdırşaевич. Men sizge kayruluğumun sebebi bizde apamöközlü Özbek Respublikasına ötkörüp berүүңүздү suranam. Sebebi emnege dep surasaňyz, biz 2010-жылы Özbek Respublikasından kelip Kırgız Respublikasına üy satıp alıp jarandyk alıp oşo jaşap жүрgөнбүz 2020-жылgacha. 10 жыл жашадык. 2020-жылы bir topçu degen kişi payda bolup эле биздин үйгө документ жасап талашып жүрөт. 5 жылдан beri талашып, milisiyalar, bir bela tergөөчүлөр, tanışlar бар экен, ошолор менен келе берип үйгө апамды ham орукчан кылып койду. Келише берет. Bizge жашаганга күн бербей атат. Бул зөөкүрлөр. Ошого эгер биздин укугубуз кыргыз жарандыгын алганбыз, кыргыз жаранды болуп туруп биз укугубуз корголбосо, закондуу укугубуз эмне кылабыз Кыргызстанда жашап? Бүгүн дагы үйгө келишип, милициялар менен апам эси ооп жүрөгү кармап калайын дептир. Үйдөн чыгасың, 5 күндө чыгасың, сүрдүрүп буздурабыз дептир. О жыгылайын, бузулайын эле деп калган үй. Апам бичара мага ыйлап чалып, балам мени каяктарга алып кеп койдуң? Тынч эле ошо Өзбекстанымда өзүмө бек болуп, өзбектердин арасында жашап жүрө бербей элем деп. Beş yıldan beri tajat büttü. Bu zökür kişi uşuntup iş kılat ken. Balаңды камайбыз, seni камайбыз деп korkutup, bir tergөөчүсү bolsa pasportunu alıp koyup 10 gün bermey koyup bu adamın личный документи bu. Bermey koyuptur. Uşuntup bugün kelişiptir. 5 günde çıkıp ket. Çıkıp ketesin uyuңdu buzabız. Bolbosu sot 5 yıldan beri sot toştuk. Sot geçe 1,5 ay murda bizge çeçim çıkarıp berdi. Uşu satıp algandarga kalsın dep. Oşogo karabastan bul dagы bir jolun oylop, bir milisiyalar menен kelip uşuntup bizdi үйдөн çıkarıp үйдү özüne alганга hareket kılıp atat. Ошого Kamçıbek Kıdırşaевич sizden suranam. Uşu bizdin maseleni karap berip koyuň. Eger çeçilbese biz Özbekistan'a ötkörüp beriň, biz tınç ele oşo jerde jaşap жүрө bereli. Biz Kırgızstan'a nime degen oy maksatlar menен kelgen elek. Uşuntup atsa men özüm azыр ооруп жүргөнүмө байланыштуу Moskvadamын. Ukolum Kırgızstanda jok болгон үчүн жумасына bir жолу укол сайышым керек. Укол албасам ооруп калам. Ал укол дагы азан укол эмес. İştep özüm karap, den soğum karap şu jakta жүрөм. Алар 5 yıldan beri apam jep düştü. Men bilem siz enelerdi silaysız. Barba ошол men enemdi эле karap koyuңчu. Akır Kırgız Uluttuk Korgоо kızmatkeri jetekçisisiz.